قعدت 6 أيام في تونس juste là au mois de septembre pour se reposer. ديما كي تجي لتونس الغرام بالمشموم والحرقوس. Bah on essaye hein. كل واحد يتعدى في تونس il est obligé de passer par ça. وحاجة عجبتك ولا؟ Oui, عندي برشا ما هبطش donc ouais ça fait plaisir d'être là. يعني عملت في ساقيك زاد نورمالمون. Juste là. اها. ما حسيتيش حاجة شارجي برشا؟ Non ça va c'est très léger. C'est pas chargé? Léger. Non pas du tout. C'est chargé? À Roubaix, c'était chargé avant mais là je voulais حاجة au moins ça se voit c'est visible. يعني حاجة مقتنعة بها وعجبتك. Exactement. عجبتني على الآخر à refaire. من بين الحاجات الأخرى اللي تعجبك في تونس؟ الجو c'est le pays نتاع أمي وبابا donc je suis obligée de passer par là. اللي هي وين يسكنوا؟ تونس بابا العاصمة. من بنزرت et أمي من تونس de capitale. من بنزرت لتونس ما هي خير تعجبك؟ بنزرت. Et la nourriture. Et c'est vrai que pour nous les Français c'est pas trop cher donc ça va. Quand on convertit l'argent تجينا ماهيش غالية على الآخر donc ça va. تجيكم رخيصة على الآخر. Oui. Après طلعت السوام شوية donc ça fait que c'est un peu plus cher déjà qu'avant. اللي تحبها لهنا في تونس شنيا؟ كيف تجي؟ كسكسي متعمى كسكسي بالحوت. Et c'est tout. Les trucs de base. كل واحد كيف يجيب لي حاجة je goûte et j'aime bien. Mais trop genre مرقة بطاطا tout ça j'aime pas. ما تحبش الحاجات الفقرية Ouais, c'est trop. Avec la sauce c'est trop. Genre كمونية et tout j'aime pas. شنو اللي يخليك ما تحبهم؟ C'est trop gras. حتى كيفاش تحس روحك بعد c'est trop. Et c'est tout. توا في تونس لهنا وتبزنيس كيفاش؟ Ça va, j'ai rien vécu encore là, je suis en sécurité, رفينا utile في تونس pour changer un peu de حمامات parce que c'est trop touristique. وحبيت نمشي vraiment dans la ville pour voir un peu comment c'est et faire nos trajets tout seul. Mais c'est vrai que mais c'est vrai que non, il y a pas de business. Moi, j'ai rien vécu en tout cas. Je suis tranquille. يعني هي البزنيس عادة من المشاكل اللي يعانيوها البنات وسيرتو لا يبداو يعيشوا في الخارج وجاو لهنا. Bah pour le coup, moi j'ai rien vécu. Je sais pas si c'est parce que مع راجلي donc je me sens en sécurité ou مع عائلتي. Mais حتى حد ما business ولا عمل حس من تالي ou un truc comme ça. On est en sécurité. Après c'est vrai que ça fait un peu peur في الليل. سمعنا برشا حكايات تصير في الليل donc faut faire attention. Téléphone, le sac, ما تخرج avec des trucs de valeur. تخرج léger. توا راجلك عادة يغير عليك ولا؟ يغير بطبيعة مرته. encore يغير. لازم معاك لهنا ولا؟ جاي معايا لهنا. C'est pour la 3e fois qu'il vient ici. Arbel Jerba, après on a fait Hammamet et là on a fait Tunis pour se rapprocher de la famille. مش تونسي راجل؟ Non, مش تونسي. توا عادة اني نعرف اللي يعيشوا برا يلوجوا ويلقاو راجل تونسي يعرسوا به، انت عرست باجنبي. Je me suis pas mariée avec un Tunisien, je voulais pas. C'est pas que je voulais pas, c'est qu'on a fait France et même dans ma famille, on n'est pas obligé de se marier forcément avec une personne du même pays, juste qu'il soit musulman ou يخاف من ربي, c'est tout. وانت خديتوا مسلم ولا؟ مسلمة. والحمد لله. الحمد لله. C'est tout. فرضا لو كان ما جاش مسلم عائلتك كانوا يوافقوا عليها؟ Je pense pas, non. Je pense pas. الكل عائلتي مسلمة, donc je pense pas. Maman, elle est beaucoup dans du moment que tu aimes la personne, c'est le principal, mais c'est important qu'il soit musulman. كيفاش تعرفت عليه؟ Par connaissance. On a des amis en commun. قبيله قالت لك ما جاش مسلم ما ناخذوش؟ Oui, c'est vrai. Parce que je suis musulman. وتوا انت كما جاتش هي مسلمه تاخوها؟ Non, je peux pas. Même ma mère, elle voudra pas. حتى هي قالت عائلتي ما يحبوش. Moi aussi j'ai dit la même chose que ma famille. Ah, c'est pareil, ouais. C'est pour ça qu'on s'est mariés, on pense pareil. لحظة تردوا لك ايه؟ Ah. يعني ما حرقصتش انت كهو حرقصت له اسمك. C'est son idée. كانت فكرته هو راه. Machallah ou pas, machallah. Voilà, c'est beau ce que j'ai fait quand même. والريحة. Ça va, Riha, t'aimes bien l'odeur? Ouais, ouais. C'est agréable. Fais voir. Ouais, henna. Non? ايش حنا حرقوس. Ah, autant pour moi. حرقوس. ما عملتوش الحنة والحرقوس في العرسة؟ عملنا حنة مع الحرقوس لا ما عملناش ما لقيناش شكون يعملنا في فرنسا دونك عملت كان الحنة التراديسيونيل في صباع ولهنا وسيتو. تو قلت لي بكري اللي هو يغير عليك، انت تغير عليه؟ نغير عليه على الاخر الراجل نتاعي وحتى حد ويني من بكري شفت قداش من وحده كانت تخزر له. ينجموا يغزروا جو سي كي يروح الدار معناتها نتاعي مش نتاع حد اخر. من غير عليه خليتك تغير عليها برشا. J'ai dit que t'étais jaloux, t'es d'accord avec ça? Ouais, oui. C'est important. Ouais, bzef, ouais, c'est important, bah oui. وتوا علاش ما تروحش بها للجزائر غادي؟ On compte y aller l'année prochaine pour aller en Algérie. ما عنديش كوعات. Si t'en as. ما عودش الكوارت نتاعو نتاع الجزائر, c'est juste pour ça. J'ai juste la carte d'identité là. Normalement l'année prochaine, Inch'Allah. On fait Tunisie, Algérie, un peu partout.
قداش عندكم عرسين؟ Ça va faire 1 an, عام ونص. وينهم الصغيرات اني ديما نسال؟ مازال encore. On va voyager, on profite de la vie وبعد نشوفوا ce que nous هي faire. الفكره اللي ولات توا عند برشا ناس، نعيشوا حياتنا، نسافروا ونكتشفوا العالم ومن بعد صغار. On peut profiter بالصغار. On peut faire des enfants et profiter derrière. Mais je trouve que c'est important parce qu'il y a des destinations et des endroits ou des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire si on a des enfants. هو سر نجاح علاقتكم؟ La confiance, la communication, on se cache rien. Et au moins de se dire qu'on sait, je peux compter sur lui et il peut compter sur moi. Et le sens du partage, on est là l'un pour l'autre. Ken عندو tant mieux, ou Ken عندي نعطيه. Enfin, ça va des deux côtés. شكرا. عايشة.